Takutnya kita mabuk dekat pesawat, Bat. Pening. Bang, masak apa nih? Ini, Bat. Kita masak mie, Bat. Jadi kita takut macet, Bat. Ya, jadi jam 6 nanti kita harus ke bandara. Sarapan kita, Bat. Indomie goreng, Bat. Sarapan kita, Bat. Sarapan, Bat. Apa-apa hal kita sarapan dulu. Nanti takutnya kita mabuk dekat pesawat, Bat. Sarapan mie, Bat. Lalu nih, Bat. Pagi ini kita tak payah pakai garam lagi, Bat. Tak usah pakai cara-cara garam lagi, Bat. Sesuai dengan mie-nya. Sedap. Kita nak buat macam dekat iklan-iklan pakai sedut, Bat. Bisa tak? Sedap, Bat. Sesuai dengan mie, Bat. Mie sedap. Mantap. Bat, makan apa tu, Bat? Makan mie juga Bat. Bat pening, Bat. Namanya mie sedap gelas. Mie sedap gelas ya, Bat, Sedap, Bat. Sedap Bat. Pening tak? Pening.